thongke bra ke thom dena rong havar karbi risonim so rong ajei tiri kamame kiseng. ABHLC atum rat along tangkarung si kicho panglima sai si klem rong pusi Stefan Pangcho ningje. WKDCC ame phu kimi Agostining hiaphan kang thum karnia sai kedeng. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Bo and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, Homeopathic Consultant, Ada Kechelang Pon la our site long ponke ko smart pantalo arleng telo kanada kiso kelang ponji bisikoi ke la rik kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apugiso ang pen la swarlo tum pregnancy ko sitame kichoi po ogregno la hai ko otherwise long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctors' availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprang ke homeopathic kote England opayat pon bong sita non nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pom long pana ne 10 bosor 15 bosor ke so tum sita me chekloi jon ba jon kanata ke so kanangan ang theke kemisi long pon eglong se nang litom kalbera tum do ata me non la so na ke so do boten na dang pati bo i thang pen so ke chelang kon dia war sai sita me long pon ekon. Karbi Anglong Live prime time birta long peneli sami beauty baby pini birtang ton pen arjuponi thang. Aning kan wang son thak thak havar karbi risonim so rongaji ketalon panason si pining le thot sitame ingdeng thongke bra ke thom havar karbi risonim so rongaji ketalon ponje phanpura denarong havar ame asai hemalong tirikama me ke sengpon la so hut karbi no thomas councilium riti singh hi aluhi sar poman pen kache tongdun Tirikama may kising po na melong Karbi Anglong Thomas Council EM Riti Singh hi ahin pen ingdeng thongke braketom havar Karbi risonim so rongaji tirikam ame phu lunsipo pansing kro la pen kongchun bang denarong town committee chairman Prodip Ingtia Tumaphan jongpon pen melong ki doan kachedonang thek chepaklang pon halapu havar Karbi risonim so rongaji ketalong ponjia dim na ke denarong pathua klam la pen ni plio pharmancy peman ponpo anparta pineng ingdeng thongke braketom havar Karbi risonim so rongaji long manteng pen aluhi sarpo lake Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Duliram long ha phansi johang ponji pusi pachini pon non ke bangji Karbi risonim so rongaji kedam tang aningkan pen masabu prekchat ji la pen ke prek pa prekchat je phansi anu tin pin ke chetong me long ke do an bang pu bang pe tenta biti sori nang pidun aso teng pen pulute non boy ke bangji Karbi risonim so rongaje dan rong havara me pen patepi ponji abang asabu ake prek duji pusi nili me po hin pen ningche thepo kona lo ki bi ponji adem kibi ponji adem ba kan kan wanga som dan rong patua klamalong sepatu ponpo ni kwana farma pen peneng bang ke ni polisi padupo la pen nilitum ka chisi bang ke aluhi sarpo man peng pen nilitum chophaji ake hai Karbi Anglong ASIM Dr. Duliram Rohang Phansi penengke phapu chisi kom News report Bikram Teron Karbi Anglong Live
All Party Hills Leader Conference asong atumpen pinang aning kampen song ki chari pon lake rara ki dukilak ahemalong tangka ki rungpensi song ki parja sita IPHLC CC dihin rimbang rajenti mungke rara tangka ki pangle masai si claim rong pusi Stefan Phangcho phirangkya mai kang ne hut lamthe jai APHLC asong ki pangtang pon jamen pen lottery ki pathuji amen la pen calendar ki jor amen pen si claim do sita lottery setami pathu pon pe la pen adon tangka ki rungtap atangka tami mithang jongjong si en la pen kachu panglim puta akoi pi pon lason si APHLC dipu LA constituency meipu rajentimong rak atangka en la pusi BJP klambang Stefan Phangcho pen dipu rooftop hotel along phirangkya mekang nehut akoi pi pon dipu LA aparman nili klembom ahut arong ahem tangka ki rungdam pen ongdung atangka longrung sitamei tiripi along lili puta akoi pipon lasi rajenti mungke rarphan kilangji kalisi rat ki dukila kang siplu puta phirang kyang nu ningchi pon ahu musti tin ayale tinta laso akambang claim alang tum ko mat to claim ne chi ne stamela tum claim athema hala su bangke ni tum phanlen nang paklem mane nang paklem vi kali DPLA det kali la DPLA det kali la si Anton Karbi is West Karbi Anglong se paklem no lake ala kaprek LA tala puson rathang tong thu ason si man kaprek al elong tala tum ko anto kirung ne bangke ko kuma phanto pidam ne wanang deng to tum sai claim ne la bange ne tum chi ne tame non ne tum DPLA along bangke ne tum check hekdam long lo la so akam bangke ki claim a kokpete claim kali la poisa le lote dak masih jutpok ko akam claim ke dar lo asap so claim po la pene program pan nonson 100 long peta met 20 pidun po bad baki ke paklang klelo ason si ki claim rong di PLA ang kanglong tum kirung kondak emon le da tel ke ne tum ke pudam det pote a mai pi nonson a program the pote hala receipt nang ke isudum ta ong ucho titi te hala sudang polote tum e phong si mane ke kom nai lo mane lakni lakthom ke mane irui niang bong ke rung dia titi song ya News Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong District Congress Committee ami phu kimi Agostining hiaphan dongkamukam rongkhang block Congress Committee asai hemalong kangthum karni lapen karchu poname mesen pen ki paman pon AICC pen WKDCC Farman me phukimi Agostining hiaphan kangthum karni lapen karchu poname along abarim EM Singh Teron pen ki chari poname pialong abarim CM Joyraming Leng Karbi Anglong Congress ame phu abarim EM Rotoning T pen ki chenglok pinang an Congress songja pi tum chitong tunsi akimi me phu Agostining hi aphan RD dochot pen kangthum karni la pen karcho pon padupondo chithan dam note det pialong pen opposition party angpong pen kangtang nai plotang te Congress racharya song henlo bangso song non puthot racharya song ajakong kachipalong thujia phan me pialong pen pinang an alam chithan chimum pon lo Jasimet West Karbi Anglong alo break jam a constituency pen bangpharo ke thom so sei BJP long pen COC Congress asong long chipo ogduna tuma phantame Congress apuho karrak pon dengpon WKDCC ame phu kimi Agostining hi pen non bangso anghoi ingni dat pen kopi koson si ki claim ponjima phirangkia phan nangki than ki pachini dona lamthi arjupon sina Eklong pon lo forest bazar family fund welcome lo bike rally nearly 300 plus bike with auto association tumta nangrap dun lo lapen APCC general secretary tumta wang lo la sikado gabe pini West Karbi Anglong arada tum mate West Karbi Anglong Congress arada tum kamatha bangke ke wangji election la bangke Congress si high popusi pini la so mai pensi nangli tuma thengno la so web pensi paklang dang lo je ke wangji apor ke Congress government 26 ke bang popusi pini la so mai pensi pangdak kondo kana minon don tiko pen kupi packing kam pi all kon to non bangke ili tu main bangke organization la sinili pini pen ili inhoi niglo la si mondol congress block congress various frontal heads organization la pen boot congress kadu gawe phanta nili
Jingki je sando po parke boot congress long tan nili dampo ada boot congress ko son ma ko son si tum organization strong ima lai ka du ga be alam nili tum je than po aru ke wangia por ke duk kelak arata joine congress tum arjap po aru arjap chip po lasi ke wangia por congress sarkar wang po pusi nili hin pen mate Karbi Anglong West Karbi Anglong a congress hoi pen nili nali tumangno la so lampang dak Lapen non kichari bom a sorkar mate Karbi Anglong Thomas Council along non kichari bom BJP atum kopi ko sona saisi ki klemma Agostini hi pen kaning jelam the lapuson hendo মানে বিজেপি মিটিং লোকরে কাইটা কে থের কে হাবদো ইতুম কে ডেমোক্রেটিক লং সিদো ইন্ডিভিজুয়ালি নেলি আনিং হাং কমা পার্টি ফানসি নেলি সাপোর্ট জি সিতা মে নন লাতুম বাংকে লাসন গালি বিজেপি ফান সাপোর্ট লোপলতে লানসি গভর্নমেন্ট স্কিম লং জি পসি আলাং লিতুম বাংদা পন পন লাসি নেলি পুই বাংকে গভর্নমেন্ট স্কিম के पी पुलते बीजेपी दोवेक नंजी पुकली लाके बीजेपी पुपे कांग्रेस पुपे पीएसएलसी पुपे के दुख के लगा रात पुलते लाके गवर्नमेंट फैसिलिटीज के लॉन्ग वेक नंजी लासी नॉन के क्लेम आ बीजेपी गवर्नमेंट के थेर के हाफ लॉक पेंसी के क्लेम लासी हा ब्रिटिश आहुत को सोन सी ली तुमफान के थेर के हाफ लासोन सी नॉन लासोआ आ बीजेपी आ सरकार ता के थेर के हाफ पेन लॉक सी इली तुमार रात अफान पामंगहु बमलो ako kewangjia por ili tumarap tanon ke manghu helo kewangjia por kongres fan si cerap bon ali tunta non kewangjia por heklong pon Dongkamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong live West Karbi Anglong lakha ke thom chinthong constituency ki parlo umlapher rengsibon aklam Auditorium holalong surihni ra inkora phopen surihni ra inkora nerkep ana farman West Kapta Kadukavi Thongkebra Trok TGC's President Secretary Lapen Kadukavi members to anatumpen oath taking mate seme ke denga jaime ke dengpon Labang somia long Pius Hanse hinpen me chari ponsi me chengpon Labang somia long aluhiaman pengpen kachetongdun Karbi Anglong Thomas Council Chinthong MSC mate Deputy Speaker Avijit Crow Kapta Tirpi Kongchunbang Songbe AAPTA President Mohan Singh Crow Amitimong All Assam Karmachari Parishat EM Amri Chinthong Socheng Block Angkang ki parlo an TGC's Amepu Kongchunbang Pentanglok members atum anstame chitong dunsi me misen pen pamanpon Labang somia long Deputy Speaker Avijit Croy hinpen than ba tumke ki claim ki dam ki sungla pen jasmet pet ki ongdum askula long than ba tumaphan BLO CRCC pupendang lok single teachers tumaphan kapre asai ki pek pona puthak pajok ponang po lapen chinthong long prabjin pen bangke blue than ba tumaphan BLO sai pen pajok pon po pusi alang ni hin pen ningje pon Lapen chinthong long teachers gathering center sai himstame prabjin pen kimpi pon popusi alang ni hin pen lamchak chipitikang son si lapu kapta tripi kongchun bang song be hin pen sitami pinangan LP school than bang tum ko son si apor thing pen sai him chidam ver nang jima lapen lu than bang tum kidam ki wang ka sik sak lapen ki sung ka chetong nang puthak Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong hang lapen education EM Richard Tobia tumaphan kachuniri patupon West Karbi Anglong hanbang atung duan ten bidi sore kacipiame je ile tum kosomsi West Karbi Anglong education lehin kapacing thodu nai halaya apan ni bangda ini setu bidi sore kacipiame je penana dim ke school kavia dim dolan lapen school building kavia dim do laya dim kunana sikiddo kave lahe bidi sore kacipiame pini nasi ini melo bang itu penan cingki cingwai lo lapen kibang jilangan ni bangke cintonga konsumsi long kusami education ahin bang ansi ni tum kapacing tur poni pansi ni tum kaddu kabe pini dakachitong arat don name ni tum cerap citu si ansi aphang poni ini ki en bangla lo ni tum la so aphang ke education awareness en ponang ko bala lo especially ini bang ini pun West Karbi Anglong andar along laso kapta laso kipan lo laso long kisum kipu student benceng lo parents atau lapen nili tum teacher pun bang atau lahai sai koson si claim ima laso right ni tum deng kon dulu tum kideng kon la lo aprang si bang la lo teacher atum asai
koson si claim nang lima la swalam ti si tingwai pondo la pentu West Karbi Anglong along tutel thandang ke 109 square la pentu tel I school bang 204 kilo nanta single teacher ayo ini ni pun dia la solong koson si ni pun loki thanam ipali lab egima la solong lele dia ayo ini mani teman ke udamro asai ci ko tanang itu mana ke blend do mani tu teacher tu kelas dam de tunda ko mane la hai koson si tum cipayok komatik itu teacher level long itu LP level long itu anak kapon nam di dia jima to la hai lam itu singwai pondo Chinthong pen himari dong par Karbi Anglong life. Visit Langni TVS Dipu, Birla Dipu Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 687200 7099608726 9365 48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal Services are available. Lahori jam mate Dimapur pen aduya hoelong kachimid mepin longle phelanglam ke putha kahuri sai joksi ahiring tangra kicharwo nang dokokji angring thetan puma thadam parsik pensi hala so havar ingsam jin pen ki do ke thak thek ji phan puma thasi Karbi Anglong rongasar ame KARA atum pen phirang kya mai kang nipong Sonsi alang litum pen ki jong pona tengke non malom lahuri jan mate Dimapur pen aduya hoelong kachimid me pin pen longle philangalam ke putha ki huri sai ajoksi ahiring tangra ke charvo nang dukok jangring thetan puma thap dam parsik pensi hala so havar ingsam jin pen ki do ke thak thek jia phan puma thasi babu teron phan Karbi Anglong rongasar me mate KARA pen rongasar hok pontanglo la pen ki bang jilangani monsam pen ki thek jia phan mate longle phelang lam pen ki charvo videji puma thasi tongsekot pen babu teron phan kadu kawe chidon sar pen lahuri jan rongasar hok pondo Jai Megalong Longsing Rongpi Advisor KARA Langtuk Teron President KARA Bojan Constituency Langtuk Inti Office Secretary Central Joy Singh Terang Mon Singh Bay Jiming T Joy Singh Krotum Chitongdum lahori jan Nagaland border along the state angkang siladak agarjen aphanpu rongasar kene gangbura GB association itum kara association hinpen amuk babu teron aphansi laso a border ba the state angkang along gangbura ba rongasar nitum mention lo ba chithik lo parjab lo la sila songbong ni tum non kadu kawe lapu dadak afrang ki do bari matum la so allocation along don pharo do don pharo pho pone pharo thok pone do la songbong angkang la si la songbong karjab ni tum Karbi ar Anglong rongasar amai ahin pensi amuk babu teron phan pini rongasar parjab lo la sinon bangke ke messenger phan chugadam tang ta kachi chok kachi theng do lo chikachi bohong amuk areng che pasu da do lo ka ghotna da do lo haraso ahaya ghotna ke pa kom je phan ke pa vidya je phan mo aphi ta kene ke messenger phan chithan chimum ba ijakong isi jakong ke meje phan si ni tumpini bor isi ladak bang R2 ke R2 sita Karbi Anglong angkang posini tum ladak Karbi si la nilimu babu teron pansi ladak rongasar kene pangni lo la si nilihin pansita anso se la hai ke pachi thangje pansi nang tum pini media hoi pansita nang tum pan chuningri lo প্রশ্নং বরজান আমার গামবুড়াই যি কৈছে আমি তার সন্মতি দিছোঁ আর আজি যি গামবুড়া আমার বাবুচৰণক গঠন কৰি দিয়া হৈছে তাক বাবুচৰণ ডাঙৰীয়াক আমি সবে সমৰ্থন কৰিছোঁ আর সাপোর্ট কৰিম আৰু যে আমার এটা অনুরোধ আছে যে আমার লাহৰিয়ান অঞ্চলটো বাগান অঞ্চলটো পিসফুলি আৰু ভালকে যাব লাগিব কোনো হাই কাজিয়া হ'ব নালাগিব বুলি আমি আজি বাবুচৰণৰ নিৰ্দেশ মতে চলিম
বাবুতেৰণে যিটো ক'ব এইটো আমি চবে মানি পেলাই চলিব লাগিব আৰু যিকেইটা দল সংগঠন আহে সিহঁতিও অলপ ভাই ককা সিহঁতি বুজিব লাগে যে লাহৰীজান অঞ্চলটো পিছফুল যাব লাগিব ভাল থাকিব লাগিব বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ সভাত গৃহীত প্ৰস্তাৱসমূহ মই পঢ়ি দিছোঁ। আজি ইংৰাজী 18 জুলাই 25 চনৰ তাৰিখ শুকুৰবাৰে দিনৰ 11:30 লাহৰীজান নিৰ্মল টি ষ্টেটৰ বাগিচাৰ মেনেজাৰ শ্ৰী মিলনকান্তিৰ কাৰ্যালয়ত শ্ৰীমতী অপমুক্তিপীৰ নিজ দখলৰ মাটিৰ সংক্ৰান্তৰ এখনি সভা আয়োজন কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলং ৰং আচাৰ আমাই অৰ্থাৎ কাৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ হৈ জৰুৰী আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সভাত স্থানীয় বাসিন্দাৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ লগত মত বিনিময় হোৱাৰ পাছত তলত দিয়া চৰ্তসমূহ গৃহীত হয়। Sangti Dipan Projanterang Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Ansose Sports Cultural ki pamanje puthak ardi dojot pen kachingki chethan pen ingdeng trokebra troksi Karbi Anglong Sports Association mahangke thegani mesen pen kitalong. Jangmipuni Paikre Troxiani Sarsing Teron Langkung Habe Multipurpose Building Complex along Ingding Trokebra Troxi Karbi Anglong Sports Association Foundation Day Ketalon Pong. Bangso Mai Long Pangcheng Pon Prang Kasa Honorary Secretary Dr. Pankaj Terona Hinpen Sub Sports Association Tumpen Kachingki Chithan Padupon. Sonsi Sports Anat Ansose Kangthur Ponche Phan Sub Sports Association Tum Akinang Sot Lapen Kiklim Kidam Amo Puthak Kechethanapor Pipondo. Kasa Mai Phumate Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Hinpen Ingdeng Trokebra Troxi Kasa Amahang ke Thegani Ahim Kedok Ingthan Ponsi Me Pangcheng Pondo. Bangso Kasa Mahang ke Thegani Ketalon Pon Amailong Aluhi Sarpo Man Pen Karbi Anglong Thomas Council Speaker Raju Tiso Kachetong Dunalong EM Sinteron EM Madhuram Lekthi Lapen MSC Atum Pendanglok Pinang An Manpeng Kedu Abang Phubang Phi Lapen Kipa Thunat Ansose Kipa Prang Dunang Jeputhak RD Kipiatum Chetong Dun. Bangso Mailong Kasa Hinpen Ningkan Siang Bong ki claim ki pachun ponaputhak chethan pon lapen kiwang jilangani ansose ki pathua hin ki paprang pon jia phan ki claim ki dam jia puthak chethan pon anparta Kasa Long Sub Sports Association tuma phan kang thur pon je puthak stame RD dojot pen chethan pon Kasa Timote Kerala Sabas. In the Belek Belek events of Ami, first is a women killer. Yet a progress of the women killer, all a summer champion. Under 17 champion is under 15 or more champion is Karbi Anglong. But the end, Belek Belek events are champion. Kazano, Hokolo Homostic is one height, Minister Kuntu Hompuno. Jituni is similar to say to take in Hompuno noise. Permanent development. Dong Mokak Pen Sem Sing Ti Karbi Anglong Live. Inut Garbianim Sopi Karitang Namrata Ingtipi Nagaung Long Rialong Apran Kedam Nangaputhak Ahemasar Pi Atum Pirangkia Mai Ingnisi Ningduk Chipaklang Lapen Ahoga Kangsai Longvek Nang Chipusi Kehang Pedo. Samilang So Police Station Ki Parlo Dhenta Ingtia Rongami Kar Karitang Pobon Ingti Lapen Sangpi Kadom Terang Piatum Asopi Karitang Namrata Ingtipi Nagaung Long Ki Thitang Abangarpum Kilong Puthak Ahok Peralong Kachini Jep Hanpura KSYC Lapen Women Justice Forum Atum Karitang Namrata Ingtipi Ahem Kahumridam Lapen Ahok Perakang Sai Kipalong Vek Nang Ji Aputhak Arpu Kedua Tumaphan Lapen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA EM MSC Lapen Team Karbi Anglong Aphan Kachuningri Athana long FIR pilo missing complaint pinidam long son ni bong son pen la anarni pen long le bojalong ke police OC tumta wang lo angge na investigate pilo angge nang than lo la kupi pia hormus ya lang ke pon lo pini lo la hai hai jewelry hai la son do ma pini ma identification phanang pini le hai amaning ke alang ko phi wang thu lo OC san ko wang thu lo o nogong long June 15 pen tang ho pulote la son a case do la sinang tum che dam tha
ci identify dam than ang tum kopi mana than hormu an ke ci mili et bojalo engke ni tum logelo ka tumi dam phitlo atu ve chele lo ani kang sam sina than mati engke chele lo dak chelang dam lo char ju dam lo sa tum pen jing kilo jalo engke kalang pinak pustami angko arji ge ding olo sedami ni tum bang body bang elong le dalo komani pinky das tang ho ro ha pen hala tum si che claim pon dal ha tum da thik ni bong son thak arta finilo hai missing case do jalo hala tum ta asupi chitin amat pon de setami hala tum bang ta arnan le khai huye bang ke doubt dole hai setami jir pong bong ke chipa choi bon ko jalo amane ke hala tum ta pon de lo cremation kore de lo angini tum bang ajata chelong le de lo angela si koson si nogo anda kele rok ma pujalo hodai dam de le pujalo gela si la sopot bang ni tum da chining tung duk la si Karbi Anglong arat do an sita me nang chirap nang chitu dun tha tuliram sa talo emonto sa talo nang chirap dun pupusi tuning rilo pinky das pu ro house hoda ing bochok pusi pu hoda ing bochok api ing bochok pulo sitame ladak amrota ing tipi bang ke kang bojo ding holo sami missing letter tumi digi pia jok ngani tumbang ledun chera solo sita hoda pinky das po so bang apa ya po tumbang lake pinky das pu adet budi pu alang tum identified dead pen mandi police unta kroy dun dead pen alang li tumpan papon dead pen si mean papidam dead lake bang hutu prong lo ajok ta bang hu prong ji lake alang li tum asupi putang te lapen ali hem also putang te arji ge chichini ji majok ta tasi labang ke ni tum ta mang hutu prong lo alang li tum tong ke pathima pusi mang hutu prong lo ma ko son ma pusi mang hutu prong lo lasi labang so alama putha bang ke ili tum Karbi Anglong arat pusami chini nang ji je non lasun a safety ga ve lapen a justice kilong li putia batai tum Karbi tum da non son ki thinang lake kai ki mata ni tum che thanwer lam lo lapen ning duk pik lason dak thak itum son pini narmata ing tipi tami alang li chivo nang juilo thang approve ave alang li dead body na tum long li set lo lasi Karbi Anglong rat phani sike pachini kang tum la lo ro halong inudo so pinky das bua so dead body pusi holo tum bang identified dead lo thana pen hola pinky das tum family ba amal me an pidel lo me an pidel api atumi dadak ing ti hema sorma hoda humri dam pen arnan pang theglo lek pang theglo lapen kaprek hin jebang theglo bang da somar po chichini delo amasi atim pen amasi pudelo koson si nitum inspector ham pulo koson si nang nitum la so dead body bang ki pidun det lo punitum da mahu prama kisi question arjulo ama hola bang nang reply tum ko pilo nang reply bang la pusi puho nitum hodak pen bang chini delo lapen nang tum bang missing report pipidet man chini delo sita nitum bang reply dum tulo kupisi body identified fe ang kole nang tum koson si ki pidun det lo labang big question mark tak mayo chini e dead body na tum jelong le set pote tum humembe alam lo asi tim Karbi Anglong mate council kachari tum CM Dr. Tuliram ro hafana dak besi ki bachini lo je labang so akis bang sensitive pigan lasi nang tum jakong ke do bidi ki do tum asam sorkar bhanali tum pressure ki pibang ahiring tangrak ri pote labang so kes bang akal prit non anda ki pathi vega tum phan alam tum net thegri deji lasi alang tum hodak pensi si ben bang confirm na thanu lo je la ke marda dong mukak pensem senti Karbi Anglong live pinia birta kala ponsi kang ton poniklo karton